Oh. Atan kakabsat, ag-order tayo ti ice. Click natin tong Shopee. So atini try tayo ag-order ti ice. Nga, ito Shopee na ato eh. Lami smooth. Karen! Karen! Karen, binayada ka ito Shopee mo sa mamputan. Apay, gusto ito Shopee, naglami smooth. Nanabayad na ito, 5 lang mo din ako, di rider. Wait, nalaka lang ata. Yung may mantag Shopee pa ito, 5 lang na, di lugi pa, jeepin ng pan na to, di gasolina na. Nabi, naglami ice. Amo, iya, naglami smooth niya ta. Nag-Shopee nak ice. Ay, dugyot. Lala. Ice! Wait. May Shopee pa ito ice. Baga dagamin nakabuyak nga kwa. Nang imas ka no ti ice ti Shopee. So nga itry ko man. Dama ice dito, apay, pa Shopee ka pa eh. Na, nagpudot ta ti panawinin. Di ka pala gumatang tinyak. Panggawan timplaan. Dugyot? Shopee na pa ito ice eh? Sumang pitmit laing kakabsat aji in Shopee nga ice. Tata. Kitain tayo no natangkin pa ilang nga nakasangpit ti balay. Oh. 5 pesos lang ate kakabsat. Nalakan. Natangkin pa eh. Pinadas ko ate kakabsat takwa. Ta kita akman ti nagdumaan na ti raman na ti ice ti mag-arabid ti balay ken adi ma-Shopee. So try ko man timpla ti juice no na imas mitlaeng. Padasin tayo man kakabsat no nga nagdumaan ti lasa na. Tatta kakabsat ki nalami isen. Ramanan tayo man no nya ti lasa na ti kwa in Shopee nga ice. Apo. Nagimas kakabsat itry yu ti kwa. Itry yu ti agorder ti ice di Shopee. Nagimas gayam. Kakaiba ti lasa na. Oh, nagimas. Jobs. Raman ang gamin nagimas aji kwa in Shopee nga ice. Kanya ko man nagdumana tayo si Shopee, kinta ice tayo? Nagnanam ramanam. Nya. Sulang isaw. Ala, amo malasaan di ice kinagimas. Oh, bilib nak pa di rider to ko ne oh. Inda na ti balay ki ne, in-deliver na nga nagtangkin di ice. Pigsa bagbagti mo. Ay na, padasi mag-order. Aglalo no, apantayin to ti outing. Oh, di ba no nalipatan magala ice ki mabaling ka order ti kwa, Shopee ti ice. Napigsa bagbagti mo. Wow! Lapig sa bagbagtit na ibusin pa ata, tinimpla ko. Agimas!